So we're talking about the military government in Guinea-Conakry. The military government in Guinea-Conakry, their job is the raping, robbing, and killing the people and kidnapping. That is their job. So I think that country need help immediately. That country need to help. That people need help. Ehino komi ono nge halande ko musibe. So ndari video goddo weli on partager mo wadane mo cœur. Bete dum do wawane en dum don. On andi me ngina tay fo ar wengo ka réseaux sociaux do parce que wobbe be ngin ni min buyno dilando endi men fala ka sacrifice ko ni eni le nyola mengol bibbe abem ko non tum beyni jodde ngedum hule reedu ha luttire ni pour lo futa la Guinée hule reedu ha luttire ni har hay bofode mabbe den ara jora e hore mede on andi kulo reedu ha honto min ko mi inni ko burlan e ngaldinde ko musibbe Ousmane Gawal e Bawuri min mi ali maninkajo sosojo honno maninkajo ministre jo no ari do no Amana Mamadi Doumbouya mi ali sosojo ministre jo wadabe place ministre no ara wada sefa ko Ousmane Gawal e Bawuri woni wadde ko o ngandi Bawuri e Ousmane Gawal ko woni wadde ko min ko mi woni yiwde ko ngibe wada mi ala yiwde ministre jo sosojo mi ala yiwde ministre jo forestier jo mi ala yiwde ministre jo maninkajo ko kambe don den jidraje don didi wona yaltinede ama mi halna yon no hunde wotere ndari film jedin le film on tudi sa supporti bandi o utiliser te o duuja ma mbudi ha o gayna haaju makko so gayni si o andi hay ka marda mbudi madin don o yahana mbudi madin o gay nday mada o warama o yetta mbudin kadi o yahu jodo day fami makko har am fami ma on perdi o andi ko mi yeti on kon donc bandi sutena take sa ay jidra ho hanki no jokki Ousmane Gawal hay koy ku afari min ma ay ciogu ku afirbe ala onon dun non fo hersinali on jokka goddo har kanko il nas dalle million an har da yetti njuburu ma da yarni har hay coiffure ala ka hore mada pedali hala ka je suis sûr même soin de santé ala accès e mudum on yurmata onon harata falagol bandi onon harata falagol leñol go onon wata falaaj de leñol mongol wonon ka wondon non ha Allah naba on ka fala don don kon woni o koyngal yeso koyngal bawa inay doñorgal enen kadi heben hakkil minnuma ministre jo sosojo ministre be foppa yatano wade sifa ko de jidraje do didi woni wadde ndare tun ka tabital kulako kadi wala ko sabote sena ala giselu har non o janga o anda hay fus o wata hay ebbindirade ala giselu mene wama ebbindirde ala giselu mene wata ma ebbindirde ala giselu o ngebondira manana hore ma hay gorejo mum halfini mo do bengu makko o redini mo on ala haji kaarijo mo wondo ka tabital kulako lande ka Alaji Sankare radio Alaji Sankare la gon feƴƴino o halfina debbo gorejo makko halfini mo ɓeygu